ariko mana ariko ibi bigeragezo umuntu azabibamo kugeza ryari? Yewe njyewe ndarushe kabisa, ndarushe narihanganye muri uru rugo ndihangana nakugezeho numva ndushe pe, ndarushe pe, ngaho simva muri uru rugo nazerereye, ngaho ngo since imanza nimba ngo ndi gapita, ngaho iyi telefone ya buri munsi ku mugabo, ngaho karahamagara hirya no hino. Mana yanjye we, ndarushe n'uyu mukecuru, ntarya ibiryo ndateka, ntarya ibiryo, ntamenya ibibazo biri muri uru rugo, none ni kugeza ryari? Ko nihanganye nkageraho numva nshaka kubaka, ariko umukecuru akaba yambereye ikibazo, ndabigenza ute? Ndabigenza ute koko wa mana we? Wa mana we, ndabigenza ute? Unkize uno mukecuru, twumvikane tubane neza, kubera ko aho tugeze njyewe nawe ntawe ukivuga, nsigaye mvuga A akumva B, yavuga B nkumva C, none ubu kugeza ryari koko? Ibintu ntibizoroha kabisa. Uku noneho umuntu yaje ko navuye ku itongo nyine ngo uzamenyeshwa n'irungu gutya, ko nari mbeshejwe no kuzoza nyigendera mu murima wanje, naza ngahura na bakeya banje tukiganirira, naho jewe mpamvu wirirwa muri iyi nzu tazi y'ino mukazana wanje yagiye, uko aba yagiye hehe kino gihe? Uno mukazana uko burije 2:00 z'ijoro zirabaye, ndicaye mu nzu jenyine, uku nimba umugabo wiwe abazi aho aba ari kino gihe, ngo aragiye yaransize muri iyi nzu, jewe waje mpangira ngo uyu mwana twuma twicarane mu nzu irungu rishire, none irungu rikaba rije kunyicira aha hantu, uzobigenza gute? Shaka nari nzi ko abakazanaga ba hano iwacu, abakazana bo mu mujyi gibo nari nzi ko baza bicara mu nzu, none siko nari menyereye ab'iwacu twirirwaga twicaranye, umwanya tugiye mu murima tugatahuka tukicara mu nzu, naho uyu mukobwa mpaye mbona uku kuguru noneho afite, uku kuguru noneho kuzogenda gute? Nzama mbaho muri ubu buzima nta mwana afite basi ngo nzoza mpfa gukina nawe, utaranabyara na rimwe, kuzobishobora kweri? Ibi bintu nzobivamo? Niki canzanye? Uko uyu mwana wanje yaraza mpamagara ngo zoza kwicwa n'irungu muri iki gihugu, ngo ndi hano jenyine nzoza nyicara mu nzu ugeze 3:00, ko nari mbeshejweho no kugenda nkaza nyitekera jenyine nkarya, none uyu mukobwa akaba yageze 3:00 z'ijoro ataranateka ataranarya, uku iyi nzara nzoyikizwa n'iki? Nimubwiraga yamazamukana agire gute? Mana we, ukuntu yari azi ko bano bana boroshe, none ukuntu jewe mpaye mbona kera byangoye, gapfe guhamagara umwana wanje numve kuko bimeze. N'iyi telefone noneho ibintu bashizemo, nimba mbona nimero ziwe nimba zanditseho gute, kanze muhamagare mubwire ko ngiye kuryama atariye, nukoga nyine nawe abimenye, niyo mu gihuru ari nyine azamenya ko yakora ariko ntahendye, ndazibona se. Turakomeye data, tumeze neza, none se namwe mwiriwe neza iyo? Oya sindaryama data, sindaryama, ndicaye, umugore wawe sinamenya ahantu yagiye, ndicaye ko ndi mu nzu, ndicaye tarataha, iyo bakubwiye si yo yagiye? None se kekarara ko 3 zabaye atarataha, uko ari hehe? None se korari ntirashira? Bararara mu ikorari? Oya ngiye kuryama data, nta kibazo, ngiye kuryama atariye gatakundi, none se 3 zibaye ndarara nyicaye ngo ntegereje ibiryo, igihe bizira n'iryari? Sinogumaga kwicara, urumvaga nimba umugore wawe waramumenyereje guteka izo 3:00 ndabizi?
nta kundi data ariko iyo mbimenya simba narakwemereye kuza kuko ndabona ibi bintu ngiye kubangamira umugore wawe kuko sinzoza ndaraga ntariye ngo namara bingwe neza yego data ese wariye muraho mukecuru muraho meze mute tumeze neza ko witangira itama mukecuru byagenze gute ariko kwitangira itama mburaye turarya mukecuru haracari kare aya masaha tuba turara twicaye ngo turenze ibiryo turi ni kare mukecuru ni kare 3:00 oya haracari kare ahubwo se turateka iki oya jewe tuntekera none jewe namenyereye kurya isaha imwe zirenze 2 kubera stomangira sinoba nkiriye oya ni kare mukecuru oya si kare ni kare reka ngere hano kubibanda ngura imboga tuteke turye oya mwana oya karyame nta kundi sinamenya uko bimeze iyo mbimenye imba nararetse kuko ndabona ko kera nakubereye ikibazo nta kibazo gute mukecuru nakubereye ikibazo kubera none kugira ngo uzusiga muri iyi nzu jenyine zitatu zisanga nyicaye muri iyi nzu utararya yari nagiye kwikora hari mukecuru oya kandi gatuza dusohoka dusa nk'abatinzeho oya n'ubundi umwana waje yagize naje yareka kumpamagara akaguma iyo narimba nta kibazo ariko ndabona we kera ukuntu atangiye ko kubangamira oya ndakumbangamira ahubwo reka ngende nje guteguraga turebe ko ari cyo twoshira mu haracari kare no kwarika gusa hari imboga no kwarika tegurire jewe nzange imwe irenze simakiriye niko namenyereye sinziga niba umwana wacu atari yarabikubwiye ariko jewe namenyereye kurya none twebwe twariye 9:00 twariye 9:00 ariko namenyereye kurya isimu sinojya 3 sinorya 3 nicaye ntakazi wagiyemo oya nari nagiye kwikorari nubwo ntakazi nari nagiyemo ariko nari nagiye kwikorari iyo korari ya nijoro umugore uri mu rugo ntagomba kuja muri korari ya nijoro atarateka ino tuza turepeta nijoro mukecuru uzihangane kubera ko abantu bose baba biriwe mu tuzi tukaboneka twese nijoro tuza turepeta nijoro uzihangane oya ahubwo nasubiragayo aho kugira ngo basenyere n'umwana wanje ahubwo jewe nogenda ngataha ahubwo reka ngire vuba narike imboga nasize nzitetse reka nze narike nitumara gaturya umutsima jewe kuragira ngo narya se mpaye mbona ako kanwa gasa gutyo ako kanwa tikotomani none se uyu mukazana wanje umwana wanje yaje kunyumvira taba yarashatse hariya nari naramubwiye wa mukobwa nari naramubwiye witonze karanzanira umukobwa watoboye amatwi uhawe usiga iminwa y'umutuku ngo uyu mukobwa tuzoshobokana twora dushobokana uyu mukobwa titwoshobokana aba yarazanye uriya mwana wari witonze aba yaramuzanye akamuzana mu rugo rwanje niyo twari gushobokana naho umwana watoboye amatwi akaba n'iminwa yayitukuje uyu mwana ntuzomenya kunyitaho umwana wanje we azamwitaho ryari umugore wateka 3:00 ngo aribwo turya tuzi ibi bintu je no bivamo kweli sinoroha mbivamo ahubwo nogenda ngasubira muri ziriya ntambara ngataha notaha ngasubira muri ziriya ntambara kuko ibi navyo ni intambara nazo zitoroshe intambara zitoroshe mukecuru ndahishije ubwo se ndapinze ntabwo nawe ujya ibiryo gifite akanwa gasa gutya akanwa kanje se n'ibiryo bihuriye he oya ako kanwa ari amaraso wakomeretse se ukanwa hirya ibiryo urekane n'akanwa kanje oya sinojya n'ibiryo bitagira amata ntabwo kurya nojya bidafite n'amata nta faranga zihari mukecuru ifaranga zaburiye he nta faranga bohereje z'amata umwana wanje atari mu kazi ntiyabonetse ifaranga akohereza neza kwira gutukuza akanwa gusa mukecuru ufite ikihe kibazo umwana wanje ari mukuru aragwantamba ari mu kazi nurangiza uzanire ibiryo bidafite amata nta faranga zabonetse z'amata ihangane ejo nizo zaba zabonetse tuzafatisha amata nta kibazo oya sinzangiye buzira amata sinzangiye
simbirya bino biryo byawe bisubize. ihangane mukecuru ihangane ukoreho. Oya naritonze barabibonye naritonze, ariko aho bigeze noneho n'uwo kubwira umwana wanje nkamubwira ko toshobora kubona ubuzima bwo kubaho ntamwe amata. Oya mukecuru umaze iminsi, ibintu umaze iminsi urimo njyewe sinabishimye. Sinabishimye narakoze iki? ukunje uru rugo tururimwo njyewe nawe. Icoba cose tuzoza twicara tukiganire kanje nawe twimba ari nakoze ikintu kibi ukimbwire. Kubwira ngo watetse saa tatu, narakubwiye ko kubera esitoma yanje nza ndya saa moya ugateka saa tatu ukanabizana nta mata, uba ukeneye ngo ndare ndibwa no mu nda se? None se mukecuru ukuntu atetse izi saa tatu nkagusobanurira ngo nagiye kuri korari, none uyu mugabo wanje wahamagaye iwe ararenza hiki? Kubera ko utasize uko si ukunteranya n'umugabo mukecuru. utazinze agatsima kanje ngo ukansigire. Nari gusiga ngucumbiye saa kenda, umutsima wa saa kenda wari kurya. Iyo ugashira muri ya masahani yawe wavuze ngo watahanye adashusha. Adashusha ariko sinari kubirya saa moya bigishushe. Umutsima ntobura guhora. None se uko nguko iminota 30 ngucumbiye ndatinze. Wobura gute? Ariko sizi isaha watahiyeho umwana wanje amenye ko watasha n'amasaha. Mukecuru reka nkubwire ibintu byo kuzoza undega ku mugabo simbikeneye. N'umwana wanje n'uwawe ariko simbikeneye. Nanje ndi umwana wawe. Nizoza nkora ikosa uzoza unyicaza umbwire mwana wanje bimeze gutya na gutya nanje nikosore. Ariko akantu gato kazoza kwa muri uru rugo ngugiye guhamagara umugabo. Kuri uyu mugore wo mu rugo yarabereye akicara mu nzu agakora ibintu mu nzu, ariko abiciye hano ngo uragiye, ibiciye hano bose uragiye. Ngomba kubwira wabaye gapita w'umuhana. Sindi gapita ariko arizo nanje ngomba kujamo. None se ndaguma muri uru rugo ngo ndi imfungwa nimba atari gapita? Kugira ngo utugaburira saa tatu ntiwagiye mu kazi, umwana wanje araye Rwantambe ari mu kazi, araye ku misozi kugira ngo mwamata kurazana. Ese uwo mwana wawe we nubwo nimba ari Rwantambe ariko ntatugenera amasaha yo kurya? Kubera ko atakugenera. Nije uza amasaha nakugabuririyeho za sasi. Kubera ko umwana wanje hari uzugaburira isimwe, ariko wabona adahari ukazugaburira zine. Nagusobanurira ko ntari impari. Ugenda gute udasize umuziringiye agasimanza? Wari kurya gakonje ko? Turi kwesha muri amasahani yawe. Habe nuko koje mariko kokonje ndikomera nk'umutsima ucumze. Oya barabwiye umugabo ukamubwira ati none usinkeneye nyoko ukigumira iwanje. Oya isuko ndagukeneye. Nubwo intambara zabaye nyinshi ariko nari kuzihanganira kazanisha bwacangagira, ariko umwana wanje yangirisha akarambwira ngo mama ni wewe dufite ngwino, ariko naje utakeneye. Oya mukecuru kuva nagera muri uru rugo tuzunyishimira uro kuzerera tuza wicara mu nzu. Zankwishimira mukecuru keneye kwishimire gute? Unyishimira unyite unteke. Hari ico nari nakubwira none uko sinagutekeye. Ko none se nko kuzi ko iriya gaze yawe ntoja kuyunama ngo ndayiteka ntayizi ukeneye ngo nzoshe. Sinkeneye kusha nanje niyo mpamvu naje nkagucumbira ku masaha yagenwe sinagejeje saa sita ndi hanze z'ijoro kandi ndabizi neza uyu mutsima kora wanga ariko uraryama kuri intebe ugeze saa sita z'ijoro uyiryamyeho. Ndayiryama none ndasinzira ntariye. None sinanguye ibiryo wari. Ndarya ibiryo bitagira amata. Nakubwiye ngo ndafaranga. Amafaranga umwana wanje karakorera amabuye atakora ifaranga. Mukecuru ngaho karaba tujye. Sinjya kura ubucafu bwawe hano. Karaba tujye mukecuru. Umuntu yaje kukibonera muri iki gihugu. None uko kurama mvumu ukamvumana n'ibiryo natetse n'ibintu byose. Ubucafu bwawe mpayemvumu. Shano riri. Genda birishije ntabakene. Genda ngiye guhamagara umwana wanje. Mubwire ko keneye itike yo gusubirayo. Keneye itike mumpitike subira kugira ngo zoza nyicwa n'inzara. Ngo wagiye kuzerera ntakazi utari n'agapita byibuze ngo uzogenda wumva ibibazo biri mu muhana. Oya inosubirayo kazaja kugwa ku itongo kugira ngo nzogwana muri uru rugo rwawe n'inzara. Mwana wanje gatakunda aho nanarambwiye azoshaka siho yashatse. None nobigenza gute? Dutandukane n'umugabo. Nobigenza gute? Ko wari wamubwiye ngo azoshaka aho wari ukeneye. Sinari mubwiye ngo mutandukane ariko nari mushakiye umwana nari nzi wakuze mubona kiri umuco mwiza, ariko ibo wagiyeyo yamazana umwana watoboye amatwi ufite usize akanwa karimo gusa nkaho yataye mu icupa ry'abatwa. Ibyo bintu ndumva rero bitazoroha. Oya iyi niwe wabikomeje. Oya niwe wabikomeje ariko umwana wanje tiyoza arara ku musozi ari mu kazi ngo namara nzanire ibiryo byawe bidafite n'amata. Keto ndumva bitazoroha ubwo ugeza no kurushako rwanje n'umugabo wanje ndumva bitazoroha. Bizoroha. Rero ndahamagara umwana wanje
aho kugira sinobatandukanye Ntabwo n'umugabo wawe wowe ariko washatse ko bashaka ntibamushatse noneho ga mugenzi we mufite banshatse iki ihangane turubanemo neza oya amata ikibazo ni wowe ntadutandukanye utakeneye none se ikibazo wowe mfite umukobwa yaragirirwaga no kwicara mu nzu yaragirirwaga umwana w'umugeni kwirirwa azerera ese nazerereye mukecuru wazerera he wowe wavuye muri iyi nzu nimba umunani ukaba uzigazemo zine zitatu sinakubwiye aho nagiye ese iyo korari yo ni ngo mwiga nijoro tuwoja muyo mwiga ku manywa nagusobanura impamvu tuyiga nijoro nuko nyine muzi ko muri inzerezi kuko tuyoja mu ikora atari inzerezi kuko uzi uko uri umugore ufite inshingano z'urugo kuko uragaza zitatu ngo uri mu ikorari zitatu uturaza gutekera ngo abantu ngo zitatu ngo ukeneye kubijya wenyine cyangwa uba waga umwana waje gaba yakohereje ifaranga ukagenda ukazijyaga iyo wiriwe ga ukavuga gatura ya mutindi nashaka aryame n'inzara bwacu karaba oya sinjye karaba turya jewe sinakuma kure buno bucafu bwawe imbere yaje sinorohanjya ngo ndare ndibwa n'igifavu norara ndibwa n'inzara sinorohambikora umwana w'umunyamurenge utovuga ikenyera n'ihuzu ngo kuko aragenda akenyera ngo ni amapasura gusa ngo yashanyuye igitenge aragenda aragica ngo ni ikanzu yambaye umwana utikoze igitenge ariko mana ariko ibigeragezo umuntu azabibamo kugeza ryari yewe ngewe ndarushe kabisa ndarushe narihanganye muri uru rugo ndihangana nakugezeho numva ndushe pe ndarushe pe ngaho simva muri uru rugo nazerereye ngaho ngo since imanza nimba ngo ndi gapita ngaho iyi telefone ya buri munsi ku mugabo ngaho karahamagara hirya no hino mana yanjye we ndarushe n'uyu mukecuru ntarya ibiryo ndateka ntarya ibiryo ntamenye ibibazo biri muri uru rugo none ni kugeza ryari ko nihanganye nkageraho numva nshaka kubaka ariko umukecuru akaba yambereye ikibazo ndabigenza ute koko wa mana we ndabigenza ute unkize uno mukecuru twumvikane tubane neza kubera ko aho tugeze ngewe nawe ntawe ukivuga nsigaye mvuga a akumva b yavuga b nkumva c none kugeza ryari koko ibintu ntibizoroha kabisa none se nyagwa mwavuganye n'umugabo ku bijanye n'itike yanje oya kubera ko mutabivuganye kandi nawe kukubwiye ko nkeneye itike yo gusubirayo ushaka gutaha nta kintu yabimbwiye kubera ko atabikubwiraho simbizi ubwo niwe kandi nabikubwiye kugira ngo umuvugishe aguhe itike none se mukecuru uratekereza ko nafata nkamagara umugabo kamubwira ngo ohereza itike ngo mama wawe atahe rwose kubera ukuntu utankeneye no kumuhamagara biroroshe umubwire ko utankeneye kubera ko naje urebye ndambiwe nk'ibintu bitatu muri iyi nzu yawe ndambiwe izerero ufite muri iyi nzu nkarambirwa ubucafu ufite muri iyi nzu ubucafu ufite tiwihina tubwira gute ni ukugenda tiwabona umwanya wo gukoropa inzu tiwabona umwanya wo kugira gute ni ukugenda ni amakorari gusa wabaye ikorari ahubwo si ikorari uzuja mugira n'ibindi uzujamo none uzuguma ukabishira muri korari mbara nkubwira mukecuru jewe nije utunga urutoki jewe nkubwira mukecuru jewe nyagwa narakoroheye nyagwa ugezeho ntungiye urutoki none se ugezeho njyewe mbwira ngo si ukugenda gusa mba nagiye hari n'ibindi mba nagiye ubu wabigiyemo none ni ibiki wamfatiyemo mukecuru ko kugenda ufite ko utoroshe mukecuru ntako ntakugize narakoroheye narakubembereje naguhaye ibyo nari mfite byose ariko ugezeho utangira kuntunga urutoki ukatangira kunshinja ubucafu niyo bucafu bumbonaho ariko umwana wanje yashatse ubucafu mbonaho ni ubuhe mukecuru umwana wanje yashatse nabi yagiye gutoragura bano bana bo mu mavire babamenyereye kugenda gusa nk'abaragaswe mu karenge uzo kwihina ryari mu nzu ntiryari nkihina tumeseye tugize gute ariko kugenda gusa wabaye gapita niwe twagira gahora kagenda gusa kubera ibibazo by'abandi bantu
mukecuru rero reka nkubwire niba ukeneye gutaha uzagende neza ariko ureke kugenda dukoroganye ureke kugenda hari ico dupfuye jewe nta kibazo nakugizeho nta kibazo nakugize uri mu kunshakaho impamvu mukecuru n'ubundi nyabeye yari yabimbwiye nyabeye yakubwiye nyabeye umwana wanje yarabimbwiye arambwira ati mama je wagiye kwa mayina mpamara biriya byumweru 2 nabonye ari umuntu utashobotse ahubwo mwanya mufite ibibazo ejo uganira n'abana bawe tashobotse mama uragiye ugiye kwa mayina ariko tashobotse jewe ganama avuga ati nibijya by'abana ndetse nimba mwaravuganye na nyabeye niki nagukoreye muri uru rugo ko waje ahubwo ufite ibyo bagutekereye ibizo wantekereye noneho ibyo nasanze buri wese je ujya 3 ngo wagiye kwikorari uturasa uzirya izo 3 turuzirya umwana aje niyo mpamvu yaheze ku musozi tagira umugore umwitaho mukecuru nkubwire niba ushaka ko tubana muri uru rugo ureke tubana amahoro niba ukeneye ko tubana amahoro nawe ugende witonde ugabanye uko kuguru nta kuguru ufite mukecuru nyagwaka uko kuguru ufite nyagwaka uko kuguru ufite ntabwo twakoye inzererezi twakoye umugore wo gutekana mu rugo twakoye inzererezi yo kwirirwa uzerera none uzoza ubona abantu use nkaho use nkugiye kuruka none urangiza ngo ukorazana ubucafu bwawe ngo nindye akanwa wagatukuje kabaye umutuku nakubaje akanwa kanjye kagutwaye rero nosangira nawe n'uwo muntu ufite ukarya ibiryo ukareka kurya umunwa wanjye uwo munwa si wo watetse none se wakubwiye ko umunwa uri mu biryo waza uteka udahumekera muri bya biryo umwuka zara ariko wa mana mukecuru mbabarira utazatuma nkubwira nabi kuvuga nabi kera warabimbwiye oya mbabarira n'ukuri pe naritwararitse ukuntu nshoboye kose mukecuru mbabarira umbabarire mu by'ukuri narakubasha uko nari nshoboye ntabwo utari mukumbwira nabi buri munsi njyewe narakwiyamye mukecuru nakwiyamye guhamagara abo bakobwa ba nyabeye ndakwiyama guhamagara umugabo nyabeye umwana wanje ararengana timwabanye ibi byumweru 2 namugize gute nyabeye intiyaje zarigiye kumwica umva ntaco mfite cyo kuburana muri uru rugo ntaco kabisa gusa ico ngusabye ureke utuze tubana amahoro jewe nawe tuzobana none niba tutazobana taha nimba ukeneye ko tutazobana nimumpitike ntaha ni kurarisa abantu nimumpitike ntaha njyewe ko nansaba itike none ubwira ntaha tumuzi ubwira urarinda usaba itike nizo ugomba gusaba itike umugabo wawe ukamubwira jewe mubwira noneho gajewe wahamagaye umuhungu wawe ko ari uhamagara noneho wibutse kumbwira ari umuhamagara noneho umwana wanje bakeneye kumakumbona ariko we tukeneye kumbona uyu munsi nibwo wibutse ko ngomba gufata telefone ngahamagara umugabo wanje utura uyifata umuregi ibirego hano bitaza bishira muri uru rugo wowe n'umukobwa we n'abakobwa we n'abahungu we n'abaramubanje we n'ibiki uyu munsi nibwo ushaka itike none hari njeri icamo simuhamagara umugabo wawe kuko umugabo wawe agatakeneye ko ngenda tabikeneye niba atabikeneye haguma ahangaha rero none nzoza nyirwa ntariye ntariye sawa kubera ko ariko ubishaka ko tubana guma ahangaha kugeza igihe bazoguhera amatike kandi uyisabiye sivyo uzogusabira amatike kugira ngo uzogure umumpaharize muri iyi nzu ntamwe n'amata kubera ko ariko ubibona umuhahazwe nta kibazo ariko njyewe ndumva ntaguhahaza oya noneho umwana nuko nyine abakobwa bikigiye mutakicumva musiri yamuvugira hejuru aho kugira ngo mwumve mukaza mukavugira hejuru ariko namwe ariko jewe nari nkeneye ngo nguhe amahoro umpitike ntaha jewe ndiguha kandi umpitike ntaha jewe ndiguha kaguha itike nkuye ubwire umwana wanje ari iyo umubwiye tugira nimero ye noneho ikibazo c'umwana wanje jewe takenera kumusiga ariko ga wewe ukereye ko ngenda noneho wewe kugira ngo abibone neza mubwire ko udashaka nyine nta tike mfite ryo kuguha kurumva pitike ntaha ntaryo mfite pitike ntahe sibuze nzanyirwa nkururana nanze genda kurikiye bari abana batwirwaneho ma wicara umukecuru nta tike mfite uzohamagara umuhungu wawe n'undi utura umuhamagara ku makosa nta tike mfite wakuguru navuzega n'ubundi kuratangiye ngahe genda tugiye kandi ushaka kurare sinamenyereye se ndamwabonye twagokera agafilime keza mugakundi ni keza iyi baye part 1 tuzoza na part 2 mwabonye umukazana wanje ibintu ari mukunkorera kagwa restoma kangaburira 3:00 tujya tangurira ubundi ubushaka ngo urye byari mwijoro
mwese ubwo baba batangiye guteka ryari saa moya hari ukuntu umuntu yamenyereye amasaha yamenyereye kurira nimba naramenyereye saa moya inzara ikanjye saa moya saa mbiri biba bitewe ariko n'igihe waririye lunch kubera ko lunch mutonde ya masaha saa sita lunch wenda saa 4 cyangwa saa 5 saa sita saa 7 saa 8 saa sita gutya saa sita niyo masaha ya lunch saa sita ukama ugaburira nyakobwa saa sita naho uyu mukazana aje agaburira saa 9 nijoro aje kubimpeza ngahunyiza ibitotsi bikashira mu mutwe akaba ari bwazanira ibiryo abakazana mugende mudireke pishe utekere ba nyakobukwe kare barye kare abanyakecuru bakunda utuntu twavuga umukecuru umugurira uduta nko kujya uza ugenda ukagurira umwana wawe amata ukumva atorumanga ariko uza ushaka nyakobukwe udutaye abakecuru ni nk'abana bakunda gusomera bakunda kubemberezwa ukabwira nyakobukwe neza ukamubembereza kuri abakecuru ni beza ariko ari ukuntu abakobwa twafashe abakecuru twamatubagira bamabukwe twamatubagira nk'ikindi kintu kidasanzwe ariko na ba mama niko bateye nukuri none se mama wawe ga nawe niko ateye kubera ko ntawe uriya mukobwa niwe nuko baramaze kwisetingamo ko nyiramukobwa ariko nawe bamubwiye ko ni ukuvuga ngo jewe ubonye ko ndi mubi ndi nyokobukwe ese mwana mukazi wawe nabona ko nyoko ari mubi bizokunezeza ba mabukwe ni ba mama uzoza wamushika mu rugo y'amabanyoko kakujya wisanzuraga kuri nyoko ariko wisanzura kuri nyokobukwe cyane rwose nyokobukwe ni umubyeyi kujya wobwira nyoko ati ma jewe uyu munsi sinkeneye iki na nyakobukwe uzumubwira ati mukecuru uyu munsi none sinkeneye iki ni ababyeyi baradukunda nose umuntu muzobana umukazana agomba kubohoka kuri nyirabukwe ni nawe muzobana imyaka myinshi none se mama twabana imyaka 10 cyangwa 20 ariko ubuzima bwanje bwose tuzobana na mabukwe uko mufata mama wanyu twaje kubabwira niyo mpamvu nyine twaje kubabwira ariko ni nk'ikintu cyabayeho cyangwa kiba ni ikintu bisetinze mu mutima ni ukuvuga ngo ni ikintu bishyize mu mutima ariko urebye abahungu niba ari abantu bafata neza bafata ba nyirabukwe neza kurusha ahubwo n'abandi cyane abahungu nyine nuko baturusha ubwenge ariko twebwe abakobwa twamaze kwishiramo ko bamabukwe ari babi kandi nyokobukwe ni mama wawe ariko baturusha ubwenge ni ukuri umugabo ni umugabo azi ko abagabo baturusha ubwenge cyane abagabo baturusha ubwenge baraguturusha noneho nta bagabo abagore barusha ubwenge fura yaravuze ngo yotegeka abagabo bose ni ukuvuga ngo abagabo nti umugabo ko uri umugabo niyo ahagaze mu rugo aba ari umugabo aba afite icubahiro ciwe niyo mpamvu we n'umuntu wese amuha icubahiro ariko abagabo twamaze kwishima baremwe nko kuremwa si ukuvuga ngo nuko bagira ubwenge bwinshi ngo kurusha abagore niyo miterere yabo abagabo ntibagira utuntu two tunyanganyanga umugabo we ni gutya ni ku murongo nyina ni nyina nyirabukwe ni nyirabukwe baramube abagabo bameze gutya bagira umurongo nyine umeze gutya ngendegwa ariko twebwe abagore tugira ibintu bikurungiti bimwe bibi ibindi byiza ni twa tugambo tugenda dutora nta mugabo uzumva amagara ugamba wumva nimba uriya nyirabukwe uriya yaramubereye mubi ukumva n'uwawe yabaye mubi si mubi na nyoko yo nikakugeza avuga ngo uzucira mu kasoro ugahitana nyoko nyokobukwe naba mubi na nyoko ni mubi ku mukazana wiwe genda ufate nyokobukwe umubwire inshuti yawe umubohokeho kijya kintu wobwira nyoko nawe uzi ukimubwira ni nyoko turabakunda yeme tuzobaza na episode tu wari ubitekereje hano bari kubareba oya yarigiye yoba mubi makunyobukwe yoba mwiza si ukuvuga ngo abakecuru bose ni babi ariko akenshi umukecuru aba mubi byatewe nta wa mukazana ukuntu bagiye mwitwaraho ariko abakecuru bakunda kubembereza mubembereze umwisanzureho kakujya wisanzura kuri nyoko habe nuko yoba mubi nawe azabura haguhera yo guhera he wabaye mwiza wamubereye umwana mwiza mureke tube beza kuri ba mabukwe ni ba mama niba tuzobana imyaka myinshi imyaka ufite mu buzima yose uzoba uri kubona nyokobukwe kandi none amugiraga mubiri nyokobukwe tazoreka kuba nyokobukwe ngo nuko yabaye mubiri nyokobukwe nashake nimba ufite ubwenge kuri uyu munsi agenda b'inshuti yawe uzumufata uzamushira mu nshuti tukamushira mu bagome uzamushira mu nshuti abe uwa hafi yawe agomba kuba inshuti yawe magara
kuko bagomba kuba inshuti yawe hakuri uri magara. inshuti magara ya mama wawe Ari nako uzoba ari nako inshuti uzuzura inshuti magara cyane. ya nyoko bukwe rwose. Turabasezeye yeme tuzobazana utundi nimuyishima tuzobibona ukuntu muzaba mwakirebye no kukirayikinga n'ukuntu muzandika muri comment tuzobazanira part 2 kwandika filime ugiye kwandika filime turabakinyi ba filime murabeho neza.